Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwerudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo indwi z'ukwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2025 aho tugiye kurabira amwe mu makuru akomakomeye aho turi bugaruke kuri strategie idasanzwe yiswe deployement massive et stratégique yo kohereza abasirikare benshi bafite imiterere idasanzwe barenga 60 muri operation ikomeye kandi karundura yo kwisubiza ibice izasarambwe zambuwe zambuye igisirikare cya leta ya Congo. Biravuga ko igisoda cy'u Burundi kigiye kubigiramo uruhare rukomeye. Turaza kandi kureberamwe uko ibintu biriko biragenda byitegurwa mu buryo budasanzwe kandi turareba igitigiri cy'abasirikare bariko bararungikwa mu mihana ndetse no ku muyinga mitandukanye. Turaza kandi kureba ijyanye na force special igomba gukora aka kazi, turebe kandi unité brand yamaze gutegurwa, turareba kandi artillery aerodrome ndetse n'ibindi bikomeje kugenda bitegurwa birimo ibijyanye na frappe massive biriko biragenda biba. Turareba kandi percer sur la ligne de ennemi en contre choc iriko irategurwa. Turareba kandi bijyanye na création des zones tampon iriko irategurwa mu bice bitandukanye. Turebe kandi force de récréation rapide yamaze kurungirwa neza ngaha mu gisagara cya Uvira. Turaza kandi kureba kuri zone de sécurité avance ziriko zirategurwa. Turebe ibijyanye na attaque de haïsma iriko iragenda iba. Turareba kandi guerrilla électronique et renseignement militaire iriko irategurwa bijyanye na unité de guerre électronique. Turebe kandi bijyanye na drone tactique iri kugenda ikorwa, harimo carte opérationnelle yamaze kuba yashushanywa. Turaza kandi kurebera ibijyanye no kuburizamo réseau de communication zikoreshwa n'izasarambwe yamaze gutegurwa. Turebere hamwe ibijyanye na operation simultanée ibikorwa by'intambara bibera icyarimwe ahantu hatandukanye bigiye kwifashishwa mu rwego rwo gukora ibizwi nka offensive synchronisée, mu rwego rwo kuba habaho attaque de version amagiri yo kuyobya uwo bahanganye biriko birategurwa. Turaza kandi kubasigurira ibijyanye nibiriko biravugwa bijyanye na envoi de paix en Rien ibizaca biba mu buryo bwa ACT finale biriko birandikwa ndetse biranibonekeza. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na appui logistique et humanitaire biriko birategurwa muri zone de groupement zitandukanye. Ni muzero tubane kuri urupapuro rw'amakuru akomakomeye tumaze kwakira kuri uyu umuyingamo ndetse no kuri uyu mugoroba haranda dushikiriye ngaha. Ni muzero turebere hamwe ibiriko biravugwa ndetse n'ibiri kuba. Tubibutse ko ngacu bashyikiriza amakuru akomakomeye arebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ushonde sabone niba ari ubwa mbere dukurikiye, reka turebe uko gahunda ikomeje kugenda itegurwa kwisubiza ibice bitandukanye zasarambwe zigaruriye. Ibi bikazagirwa muri ku bufatanye na FARDC ndetse na FDNB aho bitangazwa ko President wa Repubulika Iharanira Rusange ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yategetse ko mu buseruko bw'iki gihugu hoherezwa abasirikare ibihumbi 60 kugira ngo aba basoda bashye kwambura ihuriro ry'izasarambwe ibice byose zigenzura kugeza ubu. Amakuru ari guturuka mu nzego z'umutekano Kinshasa arasobanura ko abasirikare bafite intwaro ziremereye bazakorana n'ingabo z'u Burundi zikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko rero abashinzwe umutekano babyemeza. N'ubwa mbere umukuru w'igihugu ategetse ko ku nshuro imwe hoherezwa abasirikare bangana batya kuva muri 2013 ubwo izasarambwe zamburaga ibice FARDC gusa, ariko ngo ni icyemezo gikwiye kuko leta ikeneye kwisubiza ubutaka bwose yambuwe n'izasarambwe mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. AFC yamenye ko leta iri kwitegura intambara igaragaza ko ari igikorwa cy'ubushotoranyi gitesha agaciro ibiganiro by'amahoro
ihuriza impande zombi i Doha mu gihugu cya Qatar. Iri huriro riramenyesha leta ya Kongo ko mu gihe cy'ubushotoranyi nk'ubu abarwanyi baryo bafite uburenganzira bwo kwirinda ndetse no kurwanirira abaturage ndetse no kugenzura ibirindiro byabo. Umunyamabanga mukuru w'izasarambwe bwe Benjamin Mbonimpa yagize ati ikintu kimwe kigaragara, Kinshasa ishaka intambara kandi izayishoza, mureke turebe arike izirwanaho icyaba cyose. Umuyobozi w'izasarambwe Corneille Nangaa aherutse gutangaza ko iri huriro rigenzura ubutaka bufite ubuso bwa kilometero kare zirenga 34,000 butuyeho abaturage barenga miliyoni 11. Ibi rero nivyo yatangaje mu gihe kandi amakuru akomeye ariko aratugeraho ngaha agaragaza uko ibi biri gutegurwa, aho rero mbere na mbere agiye gukorwa deploiement massive structure, aho bohereza abasirikare benshi bafite imiterere bateguwe mu buryo budasanzwe mu itegeko ritanzwe na Perezida Kisekedi. Abasirikare bagera ku 60 bagiye guhaguruka mu bice bitandukanye berekeze mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Muri abasirikare mo Special Force, ingabo zidasanzwe zigomba gufata uturere turinzwe cyane, zone hautement sécurisée. Mu gihe kandi ari bwoherezwe unité blindées, amatsinda y'ingabo zifite imodoka z'intambara ziremereye zitanga ubufasha mu gucunga ndetse no kwisubiza ibice bitandukanye ibizwi nka parcelle la ligne ennemi. Ni mu gihe kandi ari bwoherezwa itsinda rya artillerie Rodre, intwaro ziremereye ndetse zirasakure. Iziro zikaba zigomba gutangiza ibitero byo guhungabanya ibirindiro by'izasarambwe mu kiswe préparateur de ratere par des frappes massives. Nkuko biriko biradushyikira ngaha kohereza izi ngabo, nubwo uburyo bwa mbere bwagutswe bwakozwe kuva rero intambara yatangira nkuko biriko biribonekeza. Ikindi kiri bukorwe ni création des zones tampon, gushinga uturere two gukumira ikiba cyahungabanya umutekano. Amakuru adushyikira ngaha aravuga ko inzego za FARDC na FDNB zateguye zone de sécurité avancée, aho bazaba bafite ibirindiro bikomeye hagati y'imijyi n'uduce twafashwe n'umwanzi. Aha niho rero hagiye gushyirwa force de récréation rapide, ingabo zihita zitabara zizaba ziteguye kurwana mu gihe ari igitero cyihuse cy'umwanzi. Ibiro bikazatuma batabangamirwa n'ibitero by'amarorerwa cyangwa iby'abacenga by'izasarambwe bizwi nka attaque de harassement nkuko byagiye birebonekeza mu bihe byohise. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko iyi ntambara izagaragaramo ibizwi nka guerrilla électronique et renseignement. Ibi rero bikaba byitezwe ko bizahindura uburyo ibi bikorwa byakorwaga. Amakuru adushyikira ngaha biravuga ko bazakoresha GPS mu gisirikare mu gucunga ndetse no kugenzura ibice bitandukanye, kuko bigaragara ko bashobora kwibasirwa ni jamming. Ni mu gihe rero hazifashishwa drone tactique ndetse n'ibi na bimwe mu bizwi nka carte opérationnelle, bazajya bamenya aho izasarambwe ziherereye mbere y'uko batera. Ibi rero bikaba byitezwe ko bizabafasha kuba byagabanya abashobora kuba bagwa ku rugamba, kuko byagiye bigaragara ko kenshi hajya amakuru ugasanga baguye muri ambushi batabizi. Iyi rero ni makuru akomeye agaragaza ko kandi bashobora no kuzinjirira ezo zikoreshwa n'izasarambwe bakaba bazica, urugamba rukaba rwarushaho kujya ku rundi rwego. Hari kandi operation simultaneeze, ibikorwa by'intambara bibera icyarimwe ahantu hatandukanye. Ibiro ni biri gutegurwa hagamije gukuramo izasarambwe ndetse FARDC na FDNB bakazatangiza offensive synchronisée mu bice binyuranye bizafashwe birimo Rucuro, Masisi ndetse n'amajyepfo ya Minembwe. Hazifashishwa kandi tactique de diversion, amayeri yo kuyobya, aho bamwe bazaca iburyo abandi bakanyura ibumoso bakazenguruka izasarambwe. Ibi rero ni uburyo buzatuma izasarambwe zitamenya aho igitero nyakuri kiri kuva. Ibi rero bikazatuma itakaza ubwirinzi bw'ibanze kuko amakuru adushamira ngaha abisigura. Hari kandi asite finale et reconnecte, igiteroro cya nyuma no kwisubiza ubutaka nyuma yo gusenya imiyoboro y'itumanaho no gukura imbaraga ku birindiro by'ingenzi by'izasarambwe. FARDC ndetse na FDNB bazatangiza ikizwe asite finali, aho ingingo z'ingenzi izagarutsweho harimo ibice by'Ibunagana bigomba kugaruka, Canzo, Runyoni, Rucuru centre, Sake ndetse na Bweru. Ibi rero iki ni igitero cya nyuma kizaba kirimo byose bihazakoreshwa amasasi, bifaru, drone ndetse
indege z'intambara avion d'appui aérienne nk'uko amakuru adushyikira ngabisigura. Hari kandi appui logistique et humanitaire, ubufasha mu bijyanye n'ibikoresho n'ubutabazi, aho bivuga ko ibitaro hopitale de campagne bizashyirwa hafi y'ibirindiro kugira ngo abavurwa bijye biborohera igihe bakomerekeye ku rugamba. Inzego zita ku baturage zasabwe gutegura zone de regroupement aho abaturage bazajyanwa igihe ahantu habaye intambara. Ni mu gihe rero ari ingenzi ko ibikorwa bya gisirikare bitagira ingaruka ku baturage. Ibi rero bikabazabafasha kuba abaturage bakongera kugarukana umutekano. Ikiro nicyo gihe FARDC na FDNB bafashe icyemezo gikomeye cyo kongera kwisubiza ibice bambuwe mu bihe bitandukanye. Ibiro bikavuga ko kuri ngubu bazajya bakoresha bizwi nka tactique militaire n'ubushobozi bw'uko bafite ibikoresho, bikaba ari byo biringiye ko bizahindura byinshi ku mirongo y'imbere y'urugamba ngaha mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Hagati aho ariko izasarambwe zo ziratangaza ndetse nta nubwo zitinya kuvuga ko zizarwana, kuko zivuga ko mu gihe zizasotorwa nta kabuza zizirwanaho. Ibi rero ni ibigaragaza kandi byerekana ko isaha iyo ari yo yose urugamba rushobora kuza gukara kandi rugateza ibibazo bikomeye, kuko imibare ihari kuri ubu iragaragaza abaturage benshi bamaze igihe bahunga intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ibyagiye bibi byago bikomeye kuri rubanda nyamwinshi nk'uko amakuru ari abigaragaza. Ni mu gihe kandi bivugwa ko u Rwanda rwemeje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye abacanshuro ba Blackwater nk'uko amakuru atugeraho akomeje kugenda abigaragaza. Reka rero turebe ibijyanye n'aya makuru biriko biradushyikira ngaha abigaragaza uko ibintu bihagaze ndetse nuko igisirikare cya Kongo gikomeje kugenda cyakira ubufasha. U Rwanda rwashinje Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kubangamira inzira y'amahoro zigamije kugarura amahoro mu karere nyuma yo kwitabaza abacanshuro bo mu mutwe witwara gisirikare wo muri Amerika uzwi ku izina rya Blackwater. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Vendi Hungirehe niwe wemeje ko Kinshasa yakiriye bari abacanshuro ubwo ari i Dar es Salaam muri Dallas muri leta ya Texas muri Amerika, ahaberaga igikorwa gihuza abanyarwanda kizwi ka Rwanda Convention 2025. Yabwiye abanyarwanda baba muri Amerika ati mu gihe twari turimo tuganiriye Washington DC ndetse yemwe no mu Rwanda ku rubuga rw'ibikorwa bya gisirikare byari bikomeje, aho hoherejwe intwaro nshya, drone nshya z'ibitero za brende nshya ndetse n'abacanshuro bashya. Yakomeje agira ati muribuka abacanshuro b'Abanyaromania boherejwe iwabo baciye Kigali. Kuri ubu abacanshuro b'Abanyakolombia bakodeshwa na sosiyete yo muri Amerika yitwa Blackwater. Iki ni ikintu tugomba gukomeza gukurikirana. Amakuru aravuga ko mu mpera z'icyumweru gishize aribwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye bari abacanshuro mbere yo kubohereza mu mujyi wa Uvira. Kuri ubu uteraniyemo ingabo nyinshi zo ku ruhande rurwana ku ruhande rwa leta. Kuri ubu hari ubwoba bwinshi bw'uko imirwano ikomeye ishobora kongera kuba yaba hagati ya Kinshasa n'umutwe w'izasarambwe nyuma y'uko izasarambwe zishinje leta kurunda ingabo nyinshi hafi y'ibirindiro byabo. Hari kandi impungenge z'uko aba bacanshuro bashya boherejwe mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo bashobora gutuma amakimbirane ari muri iki gihugu akwira mu karere kose. Perezida Paul Kagame mu cyumweru gishize yongeye kuburira leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ko imaze igihe kirekire igambiriye gushoza intambara ku Rwanda, ko nirurasaho u Rwanda rutazabyihanganira na gato. Ati ntidufite za drone ariko dushobora kugenda ibirometero 2000 tukava hano turwana mu gihe byaba bibaye ngombwa. Ibi ni inkuru abantu babwira amahomvu bafite drone n'ibiki ko bazaza gutera u Rwanda, tuzabasangaho bari aho muri kurasira izo drone. Akaba rero ari ibyatangajwe mu gihe Blackwater yohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu isigaye ifite izina ryitwa Constellarize, ifite amateka maremare atavugwaho rumwe. Uyu mutwe wamenyekanye cyane mu ntambara yo muri Iraq, by'umwihariko mu bwicanyi aba bacanshuro bawo bakoreye abasivili 17 ahazwi nk'ahitwa Nisur Square i Baghdad muri 2007. Ni ubwicanyi bwatumye abatari bake bashyikirizwa inkiko ndetse bunatuma haba iperereza ryamaze igihe kirekire ku ikoreshwa ry'abacanshuro mu duce turimo intambara. Nubwo rero icyo gihe Blackwater yamaganwe iyi sosiyete
n'izindi zishamikiyeho zakomeje guca inshuro mu bice bitandukanye by'isi yemwe no muri Afurika. Kinshasa yitabaje aba bacancuro muri Colombia nyuma y'uko muri Mutarama y'umwaka abo muri Romania batsindiwe mu mirwano yasize izasarambwe zigaruriye umujyi wa Goma, bikaba ngombwa ko boherezwa iwabo banyuze i Kigali mu Rwanda. U Rwanda inshuro nyinshi rwakunze kunenga amahanga kukuba yararuciye akarumira ubwo bari abacancuro bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijyanye no kuba amasezerano mpuzamahanga abuza ibihugu gukoresha abacancuro mu ntambara. Ariko biravuga ko leta iharanira intwaro rusange ya Kongo yo itigeze itinda kuri ibi, yabonye ko ariyo shu isigaye ubwo bari basumbirijwe bikomeye n'ibitero by'izasarambwe mu bice bitandukanye. Akaba rero amakuru akomeye akomeje kugenda avugwa mu gihe wari kare hakomeje kugenda havugwa amakuru y'imirwano ikomeye ndetse idasanzwe. Reka nawe twinjire tubabwire kuva ku munsi w'ejo ku cyumweru ku igenekerezo rya 6 Mukakaro 2025 imirwano yaradutse hagati y'izasarambwe ndetse n'FARDC mu misozi ya Funguru witegeye imidugudu yitwa Katobi n'ahitwa Mera muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Warikare. Amakuru ari guturuka muri ako gace aravuga ko imirwano yatangiye nimugoroba ubwo impande zombi izahuraga ku irondo nkuko iyi nkuru dukesha Actualité.cd ibisigura. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwumvikanye kugeza mu gicuku biteragunga abaturage bahitwa Katobi n'ahitwa Mera mu gace kahitwa Banakindi. Amakuru ari guturuka muri aka gace yerekana ko kuri uyu wa mbere hahiriwe ituze, nubwo rero ubu bigoye kumenya neza ugenzura agasozi kitwa Funguru. Umubare w'abihitanwe n'iyi mirwano nturamenyekana, ariko amakuru amwe avuga ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane kubera imirwano ikomeye yibasiye aka gace, nk'uko rero byagiye bibonekeza kandi bikagenda bisigurwa na bamwe mu batuye muri iyi mihana. Bagiye bavuga ko abaturage babangamiwe bikomeye n'ibiri kuba, bagasaba ko ibi bishobora kuba bizaba bibangamira bikomeye abatari bake. Reka twinjire mu gihugu cy'u Burundi tubabwire indwara ikomeye ikomeje kuba amayobera yatebe ubwoba. Nk'uko amakuru adushyikira bivuga, abantu 2 bamaze gupfa bazize indwara itaramenyekana muri komine Makamba iherutse kwinjizwa mu ntara ya Burunga mu majyepfo y'u Burundi, mu gihe abashinzwe ubuzima bavuga ko hari gukorwa iperereza ku nkomoko y'iyi ndwara. Impungenge zikomeje kwiyongera mu midugudu ihana imbibi na Tanzania nk'uko amakuru adushyikira bisigura. Abapfuye ba mbere bavuzwe mu duce twitwa Murambi, Nyakazi n'ahitwa Bukeye duherereye ku mupaka. Abaturage batekereza ko indwara yavuye mu gihugu cy'abaturanyi nk'uko iyi nkuru dukesha kinyamakuru SOS Media Burundi ibisigura. Umuturage ufite impungenge witwa Bukeye yagize ati, dufite ubwoba, twibwiraga ko yaturutse muri Tanzania ariko ntituzi neza icyo ari cyo. Abayanduye bagaragaza ibimenyetso biteye ubwoba: umuriro utunguranye, kuruka, kubabara mu nda, umunaniro ukabije, guhumeka nabi. Ibimenyetso bidasanzwe byateye vuba ubwoba abaturage. Umwe mu bayobozi yagize ati, abaturage barahangayitse kubera ko tutazi inkomoko y'indwara. Kuri uyu wa 5 ushize itariki ya 4 Mukakaro, Minisiteri y'Ubuzima Rusange no kurwanya Sida yohereje itsinda ry'abaganga bazobereye mu ndwara zandura muri komine. Inshingano zabo no gukusanya ibipimo kugira ngo basesengure neza impamvu zitera ubwandu bw'indwara kuko itaratahurwa ngo hamenyekane n'igitigiri cyabo yaba imaze kuzahaza. Ibiro ni biri kwa mu gihe n'ubundi amakuru akomakomeye avuga ko inzego z'ubuzima kuri ubwo zasabwe guhaguruka zikagira icyo zikora kugira ngo umutekano wongere ugende neza. FARDC ndetse na UPDF ntibarwanya Wazalendo, abarwanya bitwaje intwaro ni ibyasiguwe na Kakure asobanura ku bijyanye n'ibimaze iminsi byibonekeza ngaha. Amakuru ariko aratugeraho nuko guverineri wa gisirikare w'intara Kivu y'Amajyaruguru ubwo ruri mu mujyi wa Butembo kuva ku mugoroba ku wa 6 ku igenekerezo rya 5 Mukakaro 2025 aho yakiriwe n'umuyobozi w'uyu mujyi, komiseri mukuru muri polisi Roger Moa, hamwe n'umuyobozi w'ingabo muri Rubero Colonel Alain Kiwewe Mitera.
ndetse n'abandi bayobozi baho. Abanyamakuru bagejejweho amakuru ajyanye n'imirwano iherutse kuba hagati y'ihuriro rya FARDC UPDF n'umutwe wa Mayi Mayi uvuga ko ari wo Wazalendo ufite icyicaro gikuru ahitwa Gaswaga, cyane cyane ahitwa Imuhoro. Nkuko amakuru adushyikira bivuga, Major General Somokakule Evariste yasobanuye ko ibintu bimeze nk'uko iyi nkuru dukesha urubuga Media Congo ibitosora. Guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yabisobanuye agira ati, ku muhanda wa Musenene mu Buyinga ntabwo ari ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya VDP, abakorerabushake mu kurinda igihugu bafatanya na FARDC, ahubwo habayeho kurasana n'abantu bitwaje intwaro zitemewe n'amategeko bashaka guhagarika ibikorwa bya gisirikare bikomeje. Ibisobanuro bya guverineri wa gisirikare byasaga nk'ibisubizo byagiye bigaragara basobanura case yari iri kuba akaba aragezweho mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Shonda Sabone wiyongere mu bajya barimo kubana natwe ngaha, twibanda cyane ku nkuru zikomakomeza zirebana n'umutekano, politike, ububanyi n'abakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.